برنامه روجا و مخموری دنباج گودروانین هیجا دوی خلقا برنامه خدا اما به میوان خوین تایبت را 4 نیسان آنگو روجبنا ریبراف و پیروز بکن و گرینگیا و روجا پیروز بنرخینن میوانین میوه برنامه جی مامستا عمر کارا و هفوردب که کمیتا تندرسی و وارگه نوران سازگین لگلمنه هم خیراتن سپاسکن بله هفون نوران هم جوا دست بکن جه دست بک آداره و هم روژن خواهی گرینگ وک 8 آداره 21 آداره آنگو نوروز پیروز دیکن اونها جه هم 4 نیسان پیشوازی دیکن گلو گرینگیا 4 نیسانش بو گلی کرد چه واته و گرینگیا و روژه هیا ام مناسبت برنامه و سرید ام چالکی حوالین زندانان ساده 28 روژه چالکی حوالان بردوام دیکت ویاره دستک داینه دا دایکا آشتی هنن دایکانه جه دست به چالکی کرنه دستک داینه زارکین خواه یت اولین زندانان ام چالکی وان ام دلجان ام سلاف دکن بج نخواه بر چالکی وان تبینین tabii ki ve pevajiye da evkaz zori zahmeti da revşe zindan diyarkere düşmün به hertim xastiye ki irade evvelin yet zindanan bişkine fakat evvelin zindanan yet girdiğin paşk PKK ve sankirine ki eydi zindan buya kada berxudaniye ki düşmün ra eydi vek hem teşirkirna düşmün hem teşirkirna sistemi van hem seri net davandında dest bir çaleki kirne ev çaleki van bir taybeti azadiya fizikiyet reber apo psikolojik kurt çare serkirne da dest bir çaleki kirne em dubare em çaleki van em sılav dikin tabii ki em haşte adare em bejin ki me pey xwahiş coş haşte adare mehke pir giringe birasti yani çend dakika anin zaman zahmete fakat dem kurte mehke rasti pir giringe ali hareketi azadiye ali hareketi em bejin ki PKK'da çavan yani haşte adar ali em bejin tekoşina jin em rojeki serukatit beje yani vek rojeki tini des negirin yani berxudaniye ve tekoşine ve hertim yani vek haşte adari em peşvazi bikin çünkü rojeki tekoşineye beramberi faşizmi beramberi dagirkeriye beramberi ketxariye de yani ev rojeki pir giringe yani tabi meha adari da rojin pir giring haşte adari heye danzde adar heye şanzde adari heye van rojane ve tu coşeki pir nırx kavayı hem deme yet nevroz heye Beyvice hafte kahramanti heye ki yet heval agit ev rojeki em bejin şerin çekleri da komutanın fermandarı ki her binirx hareketi de yeki damgı xalide yek şey heval agit heval mazlum heval revşan heval zekiye bidsadan heval ve eğer ev rojana ne bina iru ve deri de me vısan birahat hesti xo anin zaman sohbet nikaş güftügüh girne de yani mırfını kara yani hayal dahi bir ki acaba rastlı eğer ev rojana ne biya em irut karibun ve deri vek jineki em hesti xo ev qaz rahat binin zaman tabii ki ev coşana ve em hedi diçim ber mehaki pir giringta giringya ve meheji rojbina reberapo em dibejin rojbina reberapo bizedetir aslında ev roj rasta rojbina reberapoya fakat rojbina reberapo bizedetir ji aslında rojbina tevahiyet muruvaiye bu taybeti çari nisani nujem buyne ki bu taybeti jinanda civananda یک azadi xazan da riberapo belki kesayete ki em bejin rojbina te piroz ve ey riberime fakat eydi rojbina riberapo eydi hedi çavan ki slogan ki naha eydi buya hemmi qadan da buya gerduniye ki jin jiyan azadi rojbina riberapo ji eydi her kurdeki malakada eydi dema mahan nisan tet seri da 4 Nisan etti bir avan. Jmalaka da çavan 4 Nisan'ı piroz bikin. Çavan 4 Nisan'ı peşvazi bikin. Çavan denge xwa, bir rengi xwa, bir heyecanı xwa biginin imra
liberalı da rebera pora jve heste ve coşe ve em rengi coşe yet haşte adarı bin Nevruz'e slavkirna hafte kahramanti ve cari em kevin edi mehki pir binir mehki pir piroz çünkü ev 4 Nisan nujembuneki gelli kurde nujembuneki yet azadi khazane nujembuneki yeki murvayı ki yet peşveruye servi esası em khazın ki her maleda her jineke, her civaneke, her bir taybeti kesin ki azadit khazın. Yet edi bejin ki faşizmara edi bese, destrejera bese, çandi bi ahlaki, çandi tecavüzere bese, evrojeki mere diyar kiriye, evrojeki gotiye ki edi tu vek jineki azat, civakeki azat, tu peşvazi biki, Evroji mere afrandi reberapoya servi esası em 4 Nisan'ı pseri da mimarın azadiye reberapo şervanın azadiye ve oğrida ve pergale ki bir misoger be şehit ketin em hem tevahim rovayira em bejin ki 4 Nisan'ı mehemmiyara pseri da reberi murvayı reberi mimarın azadiye reberapora piroz bebe. برگلک سپاس دیکن امن هاجی برای خواب دو مستعمر ما مستقلی کرد دایک بنا رباراب و جبو خواه که سر ساله که نو دبینن و آزادی خود وی روژه ده دبینن گله بریا رباراب و دایک ببه روشا گله کرد چه بو و پشتی رباراب و چه گو هرتن چه بون بله همجی دست پیکی صلاح و حرمت خواهج چالکفان زندان ایرو که ده چالکی های گریوین برچی بونی دنه و هر وحال ربران ربر آپو دکین و دبیجین ایشالله امی بسر بکوی جبر که ام گلکی مظلومی گلکی جبو آزادی خواهم تید کوشین و جدو هوا جدو دیار کرن یعنی ام بیجین جبریا که ربر آپو جدایک ببه دناوا گلی کرده یعنی کردکی بلاف کردکی جچانده خواهی دور خستن کردکی بین آسنامه کردکی بی سرکش یعنی کی دخواست دکی داری و ببه ببین ملی خواه و دکیشاند ام بیجی سرهلدانی که دهاتن کرن دست بی که کسی که هری نزیکی وی جالی دجمن و دهاتن خواباندن و اف دبی سدم که سرهلدانی گلی کرد بین تو نکرن و بوی آوایی ام بیجین به داروکرنان اف سرهلدان به انجام دبون طیبت جا ام بیجین پشتی کمارا ترکیه هاد دامازران دونشون ده سال 1929 به سرهلدان آگیری یا کوهاتی دست بکرند بن فرماندار یا احسانوری پاشادا یعنی ایدیلوی داره ام بیجین گلی کرد وکه آگیری وکه سرخوابونه که جخواره پجراندن و دان دیار کردن و اعلان کردن اف یک جی لی دیسا داگر کرد ام بیجین دیدن که نکارم به ایریشین لشکری اوانه تونه بکن به دولتین وکی ایرانی و در دور خواره اتفاق کردن و به هزه که هم هوایی هم لشکری اوانه لسر سرهلدان آگیری داد چون و فاتستاندن یعنی گوتن وینه تربکی و شاندن و گوتن ما کردان ده وی گوره ده یعنی بناخ کره ایدی سروی بتون کره ایدی نما کرد جبن وی گوره یعنی ایدی رابن لی ام به یعنی دهیلا چانده ده زمانی وی ام بیجی جلی برگی وی ام بیجین سترانی وی ام بیجین دیلانی وی شوهی وی هر تشتی و هاتی بی قدا خاکرن یعنی ام زاروگ جبین لیتی بیروما ام بیجین قاسی تکین و کنرمن شوان پرور و شهریبان کردی و کنرمندین تفچانده اوانه دما ام بیجین دمال یکی دهابا اگر اپراسیونه که اگر دجمن بخواد و وی گندی وی باجاری اوانه دوشورتن یعنی ایدی کردی آخفتن یعنی وکه سوجک دما یکی گوتبازی یعنی به کردی داخوی یکسر دهات گرتن یکسر دهات نیاجی دکشتن یکسر واندا دکرن بروی چندی ایدی کس نه دکری یعنی بیجه از کردم ناسنامه خواه وک کردی نه ده حسابان یعنی دگوت از ترکم یعنی به ترکی داخوی یعنی بلکه باش نه بیرامجلی دی بوین ما ویش مرا دگوتن یعنی جبو کو زمانی کردی بی آسیم لکرن دبیستانی شوینی یین کو اختیار یعنی تمنه کی 45 سال اوانه ام بیجین تمنی وان جچوینا دبیستانه کی نورمال نه دیگردن دبیستانی شوینی ده اوانه بجه دیگرن جبو کو چاند و زمانی خو
آسیمله ببین جبو که چند دو زمانی خود دمال خود ندن آخافت ندن پیکانین اونا به شوی دبرن و دبیستان فری زمانی ترکی دکرن یعنی به اوقاس یعنی رنگ کی قریش جبو که یعنی کرد ج چند خود دور بخن هر جوره ایریش لسر یعنی پیک دوانین یعنی افجی یعنی هم بیجین یعنی کرد جبر کو آزادی خوازه جبر کو بندستا کسی که بندست هر تم لریه کیو چارەسەریه دیگره کو خوش و بندستی و ادی خلاص بکه جبویش مثلا بیجی زمانی کردی نه تونه کردن به چیروکان به دنگ بیجی به شاهین هم بیجین به کو زاوان اف چند هات نوجن کردن ایدی یعنی نکرین و چنده جهولی راکن یعنی روشکی پر خراب ج سال نم بیجین 1929 هتونه 1973 یعنی کردستان در روشکی پر آلوز پر تبلیغ و ده هر عالی ده ایریش لسر کردان هبو جبو که کردان تنه بکن هم بیجین گلیه زیلان درسم قتل عام را درباز کردن جبو که کردان بلاو بکن جبو که هم بیجین بلاوی جهانی بکن گلک کردین ما هم بیجین وی دمه ده پشتی سالین هشتیه دربازی اروپا بیناک اوانه باوی که فرمی یعنی جبو که کردستان بدن والا کردن پیواجه که بسو دان دست بکرن کرداج جوان دور دیخستن یعنی جبو که کرد لزمانی خواج لنامه خواه لچانده خواه لحبون خواه خوادی در نکوین جهفدو بلاو دکرن سرگینی باجاران دکرن جبو که اف ام بیجین تفاقا کردو چی نبه کرد نبیجین ام هنه ام جیوه که نتوه که نه زمانی مهیا جقوه چانده قدیم یا زمانی کردی لمزوپوتامیا درکتیا یعنی جهه که ام بیجی وستو خویه جهف خوا یعنی ایدی لحاتی قد خکرن یعنی ایدی دبیجه اوه نه کسی وی دریا اوه جهک دی هاتیا اگر هم بفکرین هم دبینین که برا واجیه یکو جهک دی هاتی اون یکو ما جهه ما دور تیخ اون یعنی اوانه ظلم لما دکن دوی که هم بیجین هر کردی لکوی داره هبه یا گرتنا خواه تفاق خواه زمان خواه طیبت لزمان خواه خواهی در بکوته به تا آوایی دوی تا جهان زمان ترکی نی اخافتنج بر که اف زمان یه میا خودت آلا دایمه اوانه ام بیجی لهمبری خودیجی درابن یعنی این کار خودی دیکن تشتکی هبونوی هیدو چو این کاروی دیکی یعنی به آوایی یعنی ام بیجین دوی هر کردی لکوی داره هبه ل دیروک خوا ل زمان خوا ل چاند خوا ل هبون خوا ل نرخ خوی نتوی در بکوته پشتی در کتنا ریبرا پام بجین 1949 و شونده ایدی پیواژه که نیج بو گلی کرد هات دست بکرن گلی کو گوتین ما د گوره ده بتون کریا خستیا بن آخده ایدی نیگو و یگولا دکاور ده شیم بویی ایدی نیگو زندی بو ایدی نیگو وجیا نیجیان بو یعنی جبر کو ریبر اپو ام بیجی ریبره که وستونا به فلسفه خواه به چانده خواه به زمان خواه ایدی یعنی گوت کرد هن هنه گوت هن نجی خواه دی وی آخنه یه رستنی وی آخه هنن دوی هن خواه این کار نکن دوی ده هر آلی ده یعنی ام جی جبر کو ام جی شریکی وی ام بیجین کومارینه لی اوانه ما دوری خستنه جبر کو کومارا ترکیه به هفگرتنا کردی ترکان پیک هوتیا لی پشتی کومار پیک هوتو شونده به هنک خوافروشین کردان را یعنی ایدی وکه کو کرد دون آلیه که و تنه ترک خودیه وی درینه جبر وی چنده یعنی ام بیجین پشتی 1973 به جوینا دست پیک یا ریبر اپو او پنج حوالین وی یا به گوتنا کردستان بندسته یعنی ایدی اف دست بکر اف شورش دست بکر ایدی شورش که وجینه دنوو گلی کرده ایدی دست بکر ایدی هر کرده که دگوت از یعنی نینم دبن و ام بیجیم پرگاله ده ها جمع هف و یکتیو خواهد چکر ام بیجین پشتی وی پکه که هات آوا کرن پشتی پکه که هات آوا کرن شون دجی ظلم زوره که ام بیجین داربین 12 ایلونه ظلم زور فاشیسته که هری خراب یعنی ام بیجین فاشیستین ترکیه داگیرکریه که هری زیده لسر کردستان و چپین
Türkiye kirin gelek rexistin hatin jinav birin gelek seroyekên em bêjin rexistin hatin darve kirin lê pekeke bi vê yekê neqediya û derkej dervey welat em bêjin Aliyê Sûriye Lübnan wê derê xwe bi rêxistin kir artêşa xwe ava kirin û Jordan rê kir Bakurê Kurdistanê û bi şerê çekdarî re êdî nû vejînekî çêbû. Yani îdî gelê Kurd got ez heme ez dikurim li hember dagirkeriya dewleta Tirk li ber xwe bidim û bigihim azadiya xwe. Belê spas dikin heva nû em dibînin ku herî zêde rêbera xwedî li jinan derketiye û ji bo azadiya jinê têkoşîn meşandiye her wiha jin ji wisa li xwedî rêbera û derdikevin. Gelo rêbera ji bo jinan tê çûwa tê û çi girêdanbûna jin û rêbertî bi hev heye. Me axtinê xwe me serê de ji gotiye yani heger rojbina rêbera xwe heger bê pîrozkirin gerek pêşengtî ve gerek rojbîn û gerek jin gerek pêşengtî bike. Çima jin pêşengtî rojbina rêbera xwe bike serê de aslında em spasiya xwe dayika üveş bikin ki evladekî vî avahî aniye dünya ev evlat bûye êdî xilasbûna civakan xilasbûna jinin kole yekî jinin ki girine xwara mertal xwara girine meta bazaran da firotine kolanan da firotine ji gorê xwe nîskatî raber kirine çawan dilê wan xastiye wîsan perwerde kirine gorê sîstemê xwe gorê em bêjin ki şikil dayînê xwastekê xwe ama rêbera pir çi dibêje heger jin azad bibe dê civak azad bibe. Çünkü heger jin koletî de bi ısrar bibe ev civak azad nabe. Cimînak kevê jê mesela pir şoreş çêbûyîne çima mesela rêbera pu bi taybetî mesela jin xastiye pêş bixe cihanê de dema tu şoreşin yekî çêbûyîne tu mêze dikî tu şoreşan da tu em bêjin serokên van şoreşane giringî nedane jinan ra. Minakî mesela Sovyetê şoreşekê çêbû real sosyalizm çêbû piştî real sosyalizmê de rewşa jin çi halê de bû serokatî hemû sentezê van şoreşane xwe da mesela kom kiriye viya pêş de biriye û ji gorê wî jî biryar dayekî dibêje ki heger şoreşekê de jin bikaribe şoreşê de bi çalek bibe tevlî vî şoreşê bibe tevlî bikaribe çek rake bikaribe bi îradê xwe tevlî vî şoreşê de çek rake bi şer bike ji vê demê em gerek serê de dest bavêjin jinan re heger serokatî nebiye bawer bikin herhalde halê me jinin yekî piştî şoreş ava kirine belkî ji wan em xiraftir bane me gotiye mesela piştî Sovyetê de piştî şoreşê wan çi bû jin şoreşê xilas kir karî vî şoreşê de xilas bû êdî jin dîsa gerek bêt malê de benda zelamê bisekine mal ava bike zarok çêbike û zarok mazin bike rast jinê Kurd viya jî dikit mal ji ava dikit zarok jî tîne dünya ama jin şoreşê de aktif rolê xwe jî dilêzin ha şervanên azadiyê zaten mirut kare bêje ki niha nirxekî herî pîroz şervanên azadînin alî beşa jin de heker em dinirxînin em bêjin ki yeja star hebûna yeja star xelaskirina bi taybetî jî jinên yekî bindest jinên ki gerçekten iradevî her tim hatiye hükümkirin iradevî ne hatiye hesibandın alî yasayî de alî hukukî de alî nav malê de alî cihê kariyê de çi mafî nîne fakat dîtin ki bi rastî ne wîsane heger jinekî hereketekî bi xwe de bawer pêşengtiya ve hareketê jî rêber apo dibêje ki xeyalê min yê herî mezin projê min yê herî mezin azadiye jin bû evê demê niha ev şoreş êdî wîsan bûye ki bi taybetî jî piştî şoreşa rojava êdî ev şoreş dîsa pêşengtiye jinan da ev şoreş pêş ket pêşengtiye ev şoreşê de yekî serokatî perwerde kiribû yekî serokatî ji wan re bir baweriyekê de bû yekî serokatî gotibû hind karin vê civakê xilas bikin koletiyê de Niha êdî ev şoreşê rojava êdî bûye jinên Hindistanî ra jinên Afganiyan ra jinên Rojhilatiyê ra tinê ne jinên em bêjin ki beşa Kurdistanî de em de êdî dizirin çünkü paradigmayê rêbera bû felsefeyê rêbera bû êdî ev qas gerdûnî bûye ki hemû qadan da êdî tê nîqaş kirin çünkü êdî hemû qad dizanin ki yani kapitalîst modernîta
edit civak era tişteki bir de nemaya. Kapitalist modernite jin bizeydetir kirye meta. Kapitalist modernite hindire murvayı vala kiriye. Cevheri insanında tişteki ne iş diye. Fakat paradigme rebe raporcu bila kiseydi becid. Bece heker jin çıkaz ha baver bibe, jin çıkaz bir irade bibe, fikri romanı jin çıkaz perverdekiri be, ev jin ev kaskar ev ha peş beha. Mesela peşketine jinan da peşte evveli mecbutun ya hafte siyanda dama benda ve barajeda dama ev çen serukati çen havali kavı deri dama penga ve ki havetin piştivici zaten havalin jinji tevlifi pengavi bubun hatta nahaji ev pengav be haval sakinan ra be haval zilanan ra be haval beritanan ra ediketiye lotke ki her jorida buna bir şey yani jin gerek rojbina rebera bu her zedetir jin peşenktiyo bike jin piroz bike sisteme de zaten evkaz guhartın çeviye ki erişa düşmüş naha her zede heger tecrit naha giran kiri be giran dikin ser serukati çünkü paradigme serukati civak azat kirin bizdedir azadiye jin civak era hevsen gidi girit buna vici erişa bu zedetirdi be tecrit zedetir giran dike ceza hücrededir ceza işte yani tıbbin gevnine her cari serukatira ev cezane meseleler revadibinin fakat ne karın damadibinin ki serukatira tişeki ne karın farz bikin erişa derve zedetirdikin enha sistemime de evkaz guhardın çebiye ki sisteme ki mesela hev serukati sistemin akademiye sistemin perverdiği sistemi kadanın sistemin mesela xarre ve birine de serukati muazzam proje ki daya edama cihan yani yek azadi haz yek paradigme reberapu dama kabul dikin azadiye civakçı azadiye jini da dibinin mesela jin bizedetir eydi hezbine mesela işte ye şahstare ye peceye ye jeşeye işvidari kadan da jineki mesela hammi kadan da habri xıstin dikin jineki rixıstin kiri düşmün zedetir eriştaha servane dibet ama emji bilakisi em dibijin emi qadan bin emi behebin emi xab bawarın gelek spas dikin ma her sol çay nisane bi joş û moraleke mazin wargete pîroz kirin û em xwe vê ekî dibînin û dibin şahidê wê gelo îsal wê çavê pîroz kirin amadekarên pîrozbahiyê çine em kimekî behsa amadekarên pîrozbahiyên çayê nîsanê ya mexmûrê bikin بله هر سال به بنا دایبنا ریبر اپ و ام مهریجانه که چند دو ورزش مخمور لدار دخن اف ام بیجنج بریا یعنی دهی و آداره ده به چالکین سپورتیف ین تخمین فوتبالی ین زناف برا دبیستانان ده اوانت تین انجام دان و دامم دکوین هی و نیسان دجی مها نیسان دجی به روزا دوی نیسان ام دست به مهریجان خویا چند دو ورزشی دیکن روزا یکم آلیه پیشنگه هیده پیشنگه هکته آماده کرن جا آلیه دبیستانان و هوارین کوبی و کاری و مجید لبن تیل دار خستن و گل او دبیستان دچن دوی داره ده تشتی کو هاتی پیشکش کرن ام بیجن و جوینری دست بگیره جوینه بگیره نویساندن دست بگیره جه هر تشتی کو لوی داره ده پیشکش کردن اوانت ام بیجین گل او خواندوان و ماموسته هر کس دچه سازین ما دچن تماشا دیگه روزا دویجی ام بیجین چالکین ورزشی این وکه بس بعضی 100 متری بعضی ماراتون بعضی آلا دیسم بلند آویتنا دریش آویتنا اوانجی دنو برا هم دبیستون ده هم جی دنو برا کسان ده چی دبن روزا چوریجی ام بیجیم به چاندنا داران ام دست پیدا کی او دیسان چالکین هنری و ین چاندی اون ین ورزشی مثلا دیسا وک ام بیجین دیلانین دنوبرا دبیستانان ده هینتین بیکانین دنگ بیجی دنوبرا دبیستانان ده هی ام بیجین کورا هی اف جالی وقف جنوتی آماده کردن نیست پیش برکن زانستین دنوبرا دبیستانان ده هنه اوانتین پیش کش کردن نیستان پیش برکن تور بیا هیکا مشامیروی اوانجی لسر دیکتین پیش کش کردن ایسال ام هیویدارین که به جوشک مازنتر به ام بیجین روحی هشت آداری روحی نوروزی و هری داوی مزگینیا که ام بیجین هفسر کوتیا کنسر و بریا کجکی یا که چکین لهمبری اف بیجین
فروکین به مروف اویم بچک هاتی دیتن ام به وی هستی یعنی ام به وی جوشی ام به وی گرماهی ام دخواست دکین کو گلی ما سازین ما بین کو جبو که ام بکاری بین جشن ریبرتیا خواه دایگ بنا ریبرتیا خواه به جوش او کلاجانه که هین مازنتر دار بخنج بر که ام بیشین ای سال قادا کلی مهری جان بی چی کرن جسالین دی جدایا هاتیه چی کرن دست شورداری ما صحبت دست کدا کسی لوی داره کدا وی تیده های اوجهی کو ستادیوم کو هاتی چی کرن ام بیشین دستی و صحبت کسی کو کد برویده دوی یعنی بریا واجی ام داخواست دکین کو گلی ما ایسال زیده تر به جوش به هجان به کلاجان تولی وی مهری جانی به ام سپاس دکین بله سپاس دیکن هوا نوراv زیده 3 سالان تجده گیرانکی لسر ریبرا پوتی مشاندن نه مالبات و نجی پارزر به تاوی آگاهی ریبرا پونا گیرن هون وکی اندامه که تندرستی ویروش تجدید دهیل و تندرستی ده چه آدن نخینن يعني يعني دجمنك يبقى هو باربر بجيان دكين كي براستی يعني اف دجمن كي تب بيبانه كي اخلاقي بيبانه كي بحقوقي بياسایی سر گرتيان را ناده مشاندنه انسانی که جوان داهی نه اف روشه که نه ریبرتی زندانه که گرتیگه که یت امرالی دا سرکاتیه ما یعنی ام بیشن که 7 سالی دو بیکه و 7 سالی خوا هگر افقاز اراده که خورد نبه جوانه که داهی اف روشه ده نکاره جیان بکه به تایبەتیشی مثلا علی تندرستم بیشن که کسی که مثلا نخوشی نفس سنگارسی هبه کسی که یکی ام بیشن که حساسیتی هبه کسی که برونشیتی هبه کسی که سینوزیتی هبه کسی که gerçekten temendar be yani ev revşe ki yeki juan nikare ev usan girtige da nav rutubete ki da nav 6 metre kare da jiyan bike fakat serukati me revad binin ki yani serukati ve 25 sali xwed tamam dike ki serukati ve revşe de jiyan dike dünyada tu deran da ev tişteki usan sistemeki behov nine Mandela dahi yani avukat Mandela dahi diyecek ki gerek reber apı gerek naha züve hatba berdani ki revşe Mandela ne ve serkati xateriye da bu naha ev revşe ki girtige ki zindane ki nav behri de serkati jiyan dikit tu ciwane ki be deride bavar bikin belki sale ki nikare jiyan bike ama serkati 25 sale xat tamam kir be deride ruh mevici yeki mafi ve heyki her girtike malbati xarabağ ve Parezeri biçe hev ditine keçe bike Ali doktor daimi her tim bin kontrolü doktor da be yani evkas temeneki cek yusanda gerek neye girtini fakat yani eğer ev sistemeki ti alakadır ve hukuki ve nine yasayı ve hukuki yasayı evkas esnek diye ki ve gore xwa ve lastiğe geriye gore xwa kare esnek bike gore xwa kare teng bike ama dema preskrek de serukati preskrek ki kurt niskativi avaya tabii ki ev niskati neyi kabul kirne naha dünya je embeş ki sazi mafi murufanın yet sipiti zaten edi ne sipitiye çünkü sipiti ejdi bu ya leysto ki yet sisteman yeki doktorun sinirine nasın çima yani ne yapıyorsun ki yani kese ki hafte 3 saliye eve 25 sale nav girtige ki ve avayda cihan dike tendürsti ve ev zindanira ne destaye fakat serukatira revad binin. Çimi serukatira revad binin? Çünkü paradigma reber apo sistem evan de dema peşte bir de hilveşandını. Tır sevan zede her zede şey eve. Bu navici emi bangavaziye me yani mafi murufan em beşin ki yeki kesekid beje em azadi khazın kesekid beje em hukuk nasın kesekid beje ki yani ev der rastli yeki insan ki temendar ev temendarji yani 1 milyon ra edi mal buya edi buya ev keseki hege paradigma ve 1 milyon insan ra de pejrandın de xwandın de lekolinkirin ev insan ra ve sistemi de farzdı ki em jid bejin ki tekoşine ma berxodani ma bi taybeti vek jin vek em bejin ki gelle kurt yet azadi khas emi çar nisani vek joşe 8 adari vek joşe nevrozi emi çar nisani rojbina reberti xo emi piruz bikin em sistema pergali imrali emi hilveşinin rebera pora em azad jiyan bikin
بله سپاس که ما مستحوون نورانجی که مکه بحثا تجدید کرد لگور و تجدید هلا زاگونان دا چوات دزگرتن و بدنگی و سپیتی تی چواته یعنی هر گرتیه که ام بیجین لکی داری دبه بلو ببه مافیوی هفدیتنا به مغلباتی را مافیوی به تلفونی و مافیوی به پاریزری ویره هیا لی اف یک جبو ریبر اپو جدو تی گرتنو دست اف جی ام بیجین کورکی سیاسیه کورکی نه لگوری قانونیه جبر که اگر قانون هبا یعنی لگوری قانونی چوبان دبه هر هفتی بریکوپیک پاریزری وی مغلبات دوی و به تلفنی مافی آخفتنی هب یا لی اف دمو دبه کرد یانجی تایبت دبه ریبرتی هر کس قانونی خواه تشتاکو هاتی چی کرن سروی بندی که یعنی دمو دبه کرد هر کس ویه که جبر چاف داویجه یعنی تشتی خواه پیک آنیجی یعنی ایدی پیک ناینته یعنی ام بیجین سازی که وکسی پیتی قاشو بناوی ویه قومیتا پیشی گرتنو لی اشکنجه بس ام بیجین زندان باکوری کردستانی تایبت گراوا امرالیه ام بیجین دیه که به سیستماتیک دیکرن تیک ریکوپ یعنی تی بری و برن یعنی اوه به لسر ریبر اپو و حوالین دنین لگلوی اوانه تایبت لسر و تیکرن اف هری دویان بیجن و 3 ساله تو دنگک جه ریبر اپو و حوالین لگلوی نوی گرتن یعنی اوه دیلا قانون آنده هم بیجن نه قانونیه سوجکی عریه سوجکی لهمبری مروفه گشتیه جبرکو همه هم بیجن دولتین کو وی پرگولی دو پاجرین یعنی وی کمیته ام بیجین امضا خواهاتی لبنی وی گوتین ام دو پاجرین وی کمیته یعنی ایده اف کمیته لهمبری وان همی دیکه اوه که سوج دا یعنی لهمبری وان گشتی سوجه که هنجا تیکرن جبر ده شخصی ریبر اپو ده لشخصی همو کسین کو گرتی سوج تیکرن یعنی اوه نه قانونیه به حقوقیه ده ام بیجین هر کسی کو ده بیجه اس مفیم رو ده پاریزم هر کسی کو شخوره ده بیجه از پاریزرم کسی کو شخوره ده بیجه از اکادمیسیانم کسی ده بیجه از مفیم روان ده پاریزم ده ویل همبری وی سیستمی بیدنگ نمینه و دنگ خواه بلند بکه و حتی کو ام به لوتکه بگیهین آزادی فیزیکی ها ری براب بله هر دوام بانگینو بگیرن پیوسته گل کرد و تایبت جنو جوان 4 نیسان و رجمنا ری براب و پیشوازی بکن و پیوسته بکی جان روحی خادین ری براب و در بکن یعنی چون که بری نوروز بانگا هوال دما مزگنیه کی گوتن هيا گلی کرد آزادی خزان ev bende ev mizgini dema ev mizgini hat çavan gel Hamid herikin qadan da Nevruz coşeki piroz kirin em bejin ki yani ev roji bixare rastî vekî miladekî dîtin beramberî em bejin ki sistema yet dagirkeriyekî yekî vek makine yet mirinê afirandine beramberî vê sistemekî heval avakirine vir ve gel ketin qadan da Nevroz piroz kirin agirê Nevruz coş kirin gerek vir ve jî em ê 4 Nîsanê em ê vir ve em ê 4 Nîsanê jî em ê piroz bikin em ê dijminê xwe re em bibêjin kesekî dijî vî sistemê dijî paradigme rêberapê em wane re bêjin ki rêberapo netinê em bihertim dil can ruh em rêberaporanin em hatta azadiya rêberapo misoger nebibe nebe em bi qadam bin em tekoşini xwe bimeşinin em zêdetir xwe rêxistin bikin hatta fiziki azadiya rêberapo misoger nebe em bi qadan terk nakin vir rihê gerek em biçin sanduqan em sanduqan da jî rihê 8 adarê Nevrozê 4 Nîsanê em dijmin Bakurê Kurdistan da yekî ev destxistiyê yet gelan çavan qayyum havetin ser em ev qayyum evan ve ne er Kurdistan da em derxinin em dehf bikin باشه سپاس کم پیام بگیریم یعنی پیام ما هری دوی جبو گلی کرد جبو جوانا جبو جنا جبو هر کرد کی آزادی خاصی لکوی داره دبه بلا ببه ام دبیجین دوی خود تولی پیواجوی بکه ام بیجین پیواجوی کو جبو آزادی فیزیکی ها برای پوتین لدار خستن چه چالاکی دبن چه مجد دبن چه یعنی هر جوره چالاکی دبن دوی خود تولی بکه طایبت ام بیجین دسری دا مثلا بیجین وارگی هجی پارچه یک جویه هر چالاکی کو جبو آزادی فیزیکی ها برای پوتین لدار خستن و که وارگی امجی خود نو دبین و هم خود تولی جدیکین
اندویژن به پشگیریا وی داری مثلا جایی که وقت مخمور هر کردی لکوی داری دبه بلا ببه دوی به گرماهی وی داره به دلی خواه بکرنا دلی وی وارگهره لهر جی کو دبه دوی لهمبری وی سیستما تجرید وی سیستما ام بیجین دولت فاشیست لهمبری برتیاما دمشین دوی دنوا چالاکیان دوی نوا هولدانا دوی هر یعنی هر کسی چه جیتیته دکیجان آلیده که هاتینی وی ها دوی آلیده جبو آزادی فیزیکی و ریبرا پود دنوا هولدانا دبته جبر که اگر ریبری گله که ند نافیده به او گل وکی هم بیشین تشتکی وی کیم وکی لبته که چو دما لاشک لبته که وی کیم بتن لاش نبتن درسته دما گلک بیر ریبرتی جی بته همان تشت یعنی مروف دکاره بیجه این وسط تشتکی وی کیما جبوی یکی جبا هم تشتی خواهمی وجود خواهد تمام بکی دوی هم به یک رح به یک دنگ و یک فیزیک تفگره بکین جبو که هم بکاری بین و ظلمه های لسر ام بیجین گرتیا لسر ریبرتیا خواه ام بدیش کنوندن هری داویج ام بیجین لپیش آمده صبح هلبجاردن جبو بلدیا هیا دوی تو کرد به ام بیجین پارتین سیستم نخواپن ت پارتی سیستم تشتکی جبو گلی کرد نادن هر کسی که بیجه از کردم به دلو جان یعنی نه تنی همه به گوتن ده از کردم لرخو دجمن جه بگیرته کرده که بسو نه کرده که بیجه از کردم او خواهی کردستانی ما زمانی که ما چاندم هبونه که ما ها دوی دنگ خواه جبو خواه بکار بینه دنگ خواه جبو دن پورتیه بکار بینه که جبو که ام بیجی ما خلاص بکه آوا یعنی دجمن خوازه به دنگین کردان هر دنگی که کرد ده سیستمی ده به گله که زارو که ما دکوه لباو ما دکوه لخوشکو ما دکوه لدیو ما دکوه یعنی دوی ام نبی قاتل خواه یعنی دم ام دنگی که دین پارتی که سیستمی یعنی ام دین قاتل خواه ام دبیجین دشمن وره ما تو نبکه وره ما بکجا اوانه به هر جوره ایریشو یعنی ام بیجین به ایریشین هوایی دبه یم به جوی دبه یم به فروکیان دبه به تانک به توپ یعنی به عربه داینا سر زاروکین گلی کرد یعنی اوانه هر کس ایدی دبینته دشمن به چریه بازتی لسر کرده یعنی تنه جبو که لسر دستهلاداری خواه بمینه یعنی هزار پنگو و تاویج تج بوکو هین گلی کرد بخوابینه یعنی اوان بیجم تایبت دهیل آلی ده دهیل دین ده پرزی ده آل بکارتینه کردین مجی بویه که دخوابند وی ایدی بریو دین گلی ما نی خواباندن دین اساس یه لهمبر ظلمه رابینا اونا ظلم لما دکن جبر که ام گله که بندسته ام گله که مظلومن دوی ام لهمبر ظلمی رابین کسی که لهمبر ظلمی نرابه هفکاری ویان جبو که ام نوی شریکی وی قتل عامه ام نوی شریکی ریجاندن وی خوینه دوی ام دنگی خواه لدجی سیستم کاربینی ام بدی خواه جبو که هر کسی که ام بیجین لما گوهدار دیگه دنگ ما بگه کی داره ام صلابی حسکرین خواه جبو طیبت جبو ریبرا پو ده زندان امرالی ده او جبو گرتین سیاسیین ده زندان باکوری کردستان ده ام دشینین ام سپاسیک جبرن خواندنین گرام ها هم گلک سپاسیوات کن سوابی سپاس ام سپاس کن دست خوش بله گودوانین مین هجا مدوی خلقا برنامه خواده به میوان خوره 4 نیسان انگو رجبون ریبرا پو پیروز کرد و گرینگا و رجا پیروز به برفرهی نرخاند ام لیور گشتن داوی برنامه خواه روژا و مخموره ام جی 4 نیسانی لریبرا پو شروان آزادی گرتیه جدوزا پکیکی و پاشکه توایی چالاکوان کنه ها جبو آزادی فیزیکی ریبرا پو دو چالکیه دنه پیروز دیکن حتی برنامه اگدن ببینن دنا و خوشیه دم باش روژا و مخموره